Bog svima i dobrodošli u novu epizodu Kavice sa Sarom. Već jubilarno božićna kavica je u pitanju. Meni je još jednom velika čast da sam okupila cijeli menadžment na broju i da danas imamo priliku prokomentirati, ja bih rekla, još ljepšu i još uspješniju godinu nego što je to bila prošla. Dečki, dobrodošli. Hvala. Kako ste mi? Evo, super. Dobro izgledate, godinu danas ste stariji, ali ne vidi se na vama. Čak ni na dadi. Čak ni na dadi. Evo, još jedna prilika da obučemo odijela, pa... A znam da čekate. Mi iz IT-a smo poznati da volimo odijela nositi. Dobro, dečki, s obzirom da imam kao i svaki put puno pitanja za vas, ja bi odmah prešla na stvar. Filip, za tebe prvo pitanje. I zapravo isto kao i prošle godine, kakva je bila godina i šta smo sve napravili? Godina je bila super, bilo je dosta brzog rasta, koji i prošle godine, to je godine prije, i mislim da možemo stvarno biti ponosni. Puno toga smo napravili i jako puno inicijativa iza nas i zapravo kad smo pripremali se malo za ovu kavicu i kad smo počeli popisivati sve neke inicijative koje su stvarno velike, koje moraju imati glavu i rep, koje moraju imati neko ko to vodi, koje moraju imati neko ko to mjeri, smo vidjeli zapravo koliko smo posla dobrog napravili. Tako da ja sam si opet pripremio šalabahter koji svake godine, pa mogu čisto sad nabrojati neke od njih. Znači, kompletno smo reorganizirali produkciju, to je bio jedan ogroman projekt, otvorili smo tržište Bliskog istoka i to na stvarno veličanstven način. Radimo sa puno većim brendom nego što smo se uopće nadali da ćemo raditi. Akvizirali smo Flipkod, uveli smo CRM u sales, uveli revenue management, podigli smo dosta cijene zbog tog revenue managementa. Uveli smo za cijeli leadership, coaching i to je stvarno jedan ozbiljan projekt koji zahtijeva jako puno vremena i pripreme i mislim da smo dijelom tu gdje smo zbog toga. Napravili smo jedan fantastičan tech panel, hvala svima koji su sudjelovali na tech panelu. Uspostavili smo production operations, cijeli jedan novi odjel koji se bavi stvarima koje do sad nisu postojale. Kad god radimo nešto novo po prvi put, onda se shvatimo da smo ipak narasli, smo veći nego smo bili prije. Ozbiljno smo krenuli u Q budžetiranje, mjerimo team experience uz Q experience koji smo već mjerili još i prije. Uveli smo pre-sales odjel, kompletno smo restrukturirali POPS, People Operations. Zaposlili smo nove, rekao bi skupi ljudi u Londonu i 20-ak ljudi u Beogradu. Imali smo velike partije, stvarno sad se čini kad kažem partije, ali to neko treba organizirati. U The Shardu, ikoni Londona, što je isto veliki uspjeh. Setapirali smo performance management sad za cijelu firmu, to će krenuti tek od 1.1. Benefit book napravili koji isto sad izlazi. Dobili smo 5 employer branding nagrada, dobili smo nagradu opet za najbolji poslodavca across all categories, velika stvar. Organizirali nekoliko stvarno dobrih velikih evenata, tako da mislim da kad se to sve skupo uzme iz broja da stvarno možemo biti ponosni. A da bi to sve napravili, morali smo zaposliti i dosta ljudi, pa evo Dado, za tebe pitanje koliko smo onda novih ljudi doveli u 2020. Da. Evo, Filip je dosta toga rekao, ne znam ili ima još što za dodati, ali generator tog rasta koji smo spomenuli su prvenstveno ljudi. Trenutno smo na preko 350 ljudi, a to znači da je ove godine došlo preko 180 novih ljudi u Q. Dobro, i nama je naravno bitno da svi ti ljudi ostanu i da su zadovoljni, pa daj mi malo reci kako stojimo po pitanju zadovoljstva ljudi, odnosno kako mi to interno zovemo human experience-a. Da, pa to mjerimo u alatku koji zove Pikon, vjerojatno su svi upoznati vrlo dobro sa njim. Ali prije nego što kažem rezultat, spomenuo bi da razvoj samog Pikona i način koji ga mi koristimo je ogroman. Puno više čitamo te komentare, čitali smo ih i prije, ali broj komentara sad ogroman. Preko 1000 komentara mjesečno dolazi. Svaki se komentar analizira, ali uz to smo sve te metrike njegove iskoristili, sve te reporte koji su moguće. Trenutna ocjena je između 9.1, 9.2, stalno ide to malo gore i sad opet raste, koliko sam čuo u zadnje vrijeme, tako da smo na stvarno visokim razinama i kad se to usporedi sa drugim firmama u našoj branši, mi smo stvarno među top, ja mislim 5%, ti ćeš bolje znati koji je točno broj. Je. Slažem se. A što se tiče ne manje važnog client experience-a, kako tu stojimo? Pa da, to su možda dvije najvažnije metrike. Imamo još puno metrika, Filip je spomenuo samo neke. Nemamo puno vremena, mogli vjerojatno cijeli večeru provesti pričajući o metrikama, ali tu stojimo isto tako jako dobro, 8.6, konstantno kroz cijelu godinu, 35 klijenata, svaki mjesec odgovara na te ankete, u slučaju nekih problema odmah reagiramo, prezadovoljni. Hvala ti, Dado. Jedno klasično pitanje za CFO-a, tebe uvijek nekako brojke dočekaju. Dado je već malo pričao o brojkama, ali evo daj ti sve što su dečki rekli, daj nam malo detaljnije to objasni kroz brojke.
Može, Dado se osvrnuo na ove metrike vezane za ljude, ja ću se više osvrnuti na ove klasične financijske, pa bi tako i kao i prošle godine se htio osvrnuti prvenstveno na prihode. 2021. godinu smo završili na blizu 100 milijuna kuna. Ove godine smo rasli za dodatnih 44%, tako da smo godinu ćemo završiti u biti na preko 140 milijuna kuna. Što je stvarno impresivna brojka i mogu ponoviti ono što Filip voli reći, a to je da je rast ipak u našoj DNK. Evo što se opet pokazalo. Ono što je još zanimljivo, evo baš čak sam se sjetio dok smo malo prije razgovarali, kad sam došao u Q početkom 2017. Moj jedan od prvih zadataka je bio da u biti obračunam, zatvorim na neki način prošlu godinu, 2016. I dobro se sjećam da smo tad bili na samo 10 milijuna kuna prihoda, što znači da smo narasli 14 puta u biti do danas. Ali mislim da ono što je najljepše je što nismo mi samo narasli u prihodima, mislim da smo narasli kao ljudi i taj neki impact koji ostavljamo je također narasao za isto toliko kroz sve ove lijepe vrijednosti koje promoviramo. E sad, da ne bi sve bilo tako savršeno, ipak mi imamo nekih izazova s kojima se suočavamo, kao i svaka firma, vjerujem, u ovoj godini. Recimo, to je velik pritisak na plaće, prvenstveno uzrokovan visokim stopama inflacije, koje smo imali i dan danas još uvijek imamo. Drugo je da imamo mali pad profitabilnosti koji je prvenstveno uzrokovan velikim investicijama koje smo imali u 2022. godini. Ako se sjetite, prošle godine u Kavici sam se osvrnuo na temu dobiti i na to čemu ona služi prvenstveno u Q i tad smo utvrdili da ona kod nas prvenstveno služi tome da ju reinvestiramo u nekakav daljnji rast. I mislim da 2022. godina to najbolje pokazuje, ona je prava investicijska godina u punom smislu tih riječi. Pa evo, mogu vam nabrojati neke od najvećih investicija koje smo imali, a to su, evo, kao što je Dado rekao, zaposlili smo preko 180 novih ljudi. Ulagali smo puno u naše postojeće urede u Londonu, u Srbiji. Otvorili smo novi ured na Filipinima, pripojili smo Flipkod, ulažemo puno u reusability, restrukturirali smo produkciju i tako dalje i tako dalje. To je sve jedan veliki zalog za budućnost. To su doslovno milijunske investicije koje radimo baš zato što vidimo taj veliki potencijal Q-a. Hvala ti. Sad kad si spomenuo London, mislim da je Vedar najbolji da mi odgovori kakve su novosti u Londonu, šta smo napravili u odnosu na prošlu godinu. Kao prvo, puno smo griješili i jako puno smo naučili iz toga. Znači, jako puno smo naučili iz vlastitih grešaka. Naprimjer, naučili smo kako se pozicionirati na stranom tržištu, koje klijente ciljati, kakve ljude zapošljavati i općenito otvaranju ureda u inozemstvu. Uspjeli smo se repozicionirati kod trenutnih klijenata. Najviše to vidimo na primjeru The Timesa i Smarta, gdje smo krenuli prodavati neke nove usluge koje do sad nismo prodavali. I također osvojili smo i nekoliko jako zanimljivih klijenata i kao poklon za Božić, da svima kažemo, osvojili smo FC Liverpool, s kojim planiramo velike stvari odmah početkom iduće godine. Tako da, to je velika vijest. Jako lijepe vijesti. Daj mi reci, prošle godine si nešto bio tužan što si u Londonu, pa sad, kad nam se vraćaš? I ove godine sam. Vraćam se negdje u 2023. Sad smo napravili nekoliko, ajmo reći, novih zapošljavanja. Onboardamo te nove ljude i nadamo se, ja se nadam osobno da ću do kraja ljeta moći se vratiti nazad u Zagreb. Svoju domovinu. Da, ali ću i dalje ja nastaviti odlaziti jedan tjedan mjesečno gore jer puno smo investirali, kao što su dečki već prije rekli, tako da imamo velike planove tamo. Super, hvala ti. Heri, šta ima, kako si? Evo, ja sam super. Odlično. Daj ti onda meni malo o novostima u produkciji. Šta se sve dogodilo? Ste što radili? Jako puno toga. Da? Jako puno toga. Možda par stvari da izdvojim. Može. Ajmo top 3 neki. Top 3, pa nešto. Prvo bih rekao ova reorganizacija produkcije koju smo napravili, tu smo jako puno vremena uložili. Puno znanja smo uložili u
uz setup cijele produkcije. Sad smo trenutno na 4 vertikale, uskoro ćemo biti na 6. I tu smo, ja bih rekao, napravili stvarno jedan jako veliki ulog u budućnost sa preko 30 novih voditelja. Zašto nešto? 45. Nekad 45 zaboraviš. svih skupa. Da, Da. 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 Pre-sales team smo oformili koji je, to smo krajem prošle godine krenuli, ali ove godine smo u zamah ušli. I da, krećemo, odnosno nastavljamo s tim. Za sad se pokazalo super, počeli smo pre-sales projekt, poseban, baš za uspostavu tima, procesa, svega oko pre-sales. I još jedan tim, vrlo poseban, smo formili, to je Production Operations, koji se bavi operacijama, internim projektima. Isto vrlo jedna jako ozbiljna stvar sa ozbiljnim ljudima u tom timu. Slažem se. Malo da se referiram na ovu reorganizaciju koja je definitivno, ja bih rekla osobno od svega ovog odskače, ne da je ovo manje bitno. Znači, 45 novih zapravo voditeljskih pozicija. Neki već jesu bili voditelji, jer su dobili sad neke veće odgovornosti i svi oni su zapravo izabrani interno iz naših redova. Da. Pa me sad zanima šta smo po pitanju njih, odnosno osnaživanja njihovih uloga napravili, jer nije baš lako, ne možeš samo imenovati ljude pa ih pustiti, tako da evo. To smo, dosta smo planski pristupili cijeloj priči, bilo nam je jasno, to su, ljudi su različiti, sa različitim iskustvom, voditeljskim iskustvom, neki imaju ozbiljno iskustvo voditeljsko prije toga, neki imaju prvo, pa smo onda odlučili da moramo napraviti, moramo ljude upskillat. Tako da smo napravili set radionica oko strategic thinkinga i leadershipa. I to se zahvaljujem cijelom PNC-u između ostalog koji su organizirali sve. I trenutno pripremili smo jedan projekt Leaders Growth koji u biti služi osnažavanju i edukaciji voditeljskih uloga. Bravo, hvala ti puno. Hvala tebi. Vedran, opet se vraćam na tebe malo. Zanimaju me klijenti. Koje smo važne klijente akvizirali tijekom ove godine? Pa ove godine smo zapravo dosta interesantnih klijenata akvizirali, pa budem nekoliko izdvojio. Prvo bih htio naglasiti Takamul. Oni su naš klijent koji smo akvizirali prošle godine, ali ove godine smo tek napravili pravi skok u radu s njima. Trenutno na Takamulu radi preko 40 ljudi i radimo na platformu koju koristi preko 10 milijuna Saudijaca i stranih radnika za izdavanje radnih dozvola. Drugi klijent koji bi izdvojio je Sela, također iz Saudijske Arabije. Oni su jedni od najvećih property ownera u cijeloj Saudijskoj Arabiji. Radimo s njima na doslovno najluksuznijem shopping centru u svijetu. Radimo web i mobilnu aplikaciju i to je zapravo samo početak suradnje s njima. Onda bi spomenuo i Football Club Liverpool, mislim da ne trebam govoriti što oni rade. Idući je Waterbear, koji je najbolje opisan kao Netflix za dokumentarce koji promiču očuvanje okoliša i zemlje. Algea Care, njemačka firma koja se bavi proizvodnjom i distribucijom medical cannabisa. I radimo jedan ogromni projekt za jednu od najluksuznijih sportskih automobilskih marki na svijetu. Ne smijemo reći ime, ali... Ko je skužio, skužio. Dobro, hvala ti puno. Dado, već smo spomenuli London, ali bi ja voljela da ti malo nama više ispričaš o svim ovim uredima koje smo sad nabrojali, postojećim, budućim, da neku malu distinkciju napraviš, nisu svi baš isti. Pa nisu, kad sam razmišljao malo o tim uredima, prije par dana, onda sam mislio da postoji neka veća razlika, da su Beograd i Zagreb i Filipini su više nekako developerski centri, dok je London čisti kao bizdev centar. Međutim, to u principu nije tako. Zato jer po planu zapošljavanja koji imamo za iduću godinu više od pola ljudi su u stvari isto tehničke osobe i u Londonu. Tako da i London će, iako će pokrivati cijeli taj dio salesa, isto tako pokriva dobar dio i tehničkih stvari koje ćemo odrađivati direktno tamo na terenu. Ali osnovna ideja je bila da malo raširimo tu mrežu koju imamo van Hrvatske, 20-ak ljudi, kao što je Filip rekao, trenutno je u Srbiji, na Filipinima 4-5 za sada, ali s obzirom na udaljenost to ipak ide malo sporije, tako da iduće godine očekujemo tu nekakve druge brojke. Super, hvala ti. Filip, ti si se referirao na Middle East.
kao nekako strateško tržište za budućnost, pa daj nam malo reci više tu informacija. Pa da, mi smo uvijek bili dosta konzervativni kad god vidimo da je u svijetu frka ili zbog korone, ili zbog krize, zbog inflacije, energetske krize, gledamo odmah što možemo napraviti da se borimo protiv toga. Ne? I onda smo gledali gdje je jak dolar, gdje se plaća u dolarima, gledali smo gdje je najmanja energetska kriza, očito Bliski istok taj, gledali smo gdje je nekakva perspektiva rasta i razvoja ogromna, to su upravo tržišta, Emirati dalje rastu. Mislimo da ta tržišta su jako potentna, imaju jako puno mladih ljudi koji jako žele stvarati i to se baš osjeti kad dođeš tamo na sastanke. Svi otvaraju neke firme, svi imaju nekakve ideje, svi imaju nekakve aspiracije, ambicije i to su tržišta gdje smo jednostavno originalno mislili da se želimo tamo skloniti zbog krize, iz nekakvog straha što će budućnost potencijalno donijeti. Međutim, na kraju ispalo da se stvarno jako lijepo tamo slažemo, da smo se jako lijepo uklopili, da su oni izuzetno napravili velik skok. Saudijska Arabija kakva je danas nije što je bila prije. I Dubaj isto se dosta promijenio. Mislim da Dubaj je danas isto nešto puno više i veće ozbiljnije nego što je bilo prije 10 godina. Tako da zbog toga smo se odlučili na ta tržišta koja su nam se baš sad pokazali jako dobra. Smijem pitati, a kad onda otvaramo ured u Rijadu? Pa ne znam, to je super pitanje. Imamo dosta upita, puno nekakvih potencijalnih partnera se nudi da nam tu pomogne, da budu s nama i tako dalje. Ali svi ovi uredi koje smo sad otvorili nas na neki način su nam pokazali da je to puno ozbiljnije, da se ne treba zaletavati, da tu ima dosta posla. Tako da smo naravno koji uvijek malo oprezni. Ali vjerojatno tamo negdje u sljedećih 12 mjeseci nešto po tom pitanju ćemo sigurno napraviti. Super. Veselimo se svi čuti više informacija. Kad smo kod opreznosti i tog nekog rasta kojeg si ti, Goran, zapravo spomenuo, ne samo rasta u smislu broja ljudi, klijenata i slično, nego rasta i nas kao ljudi, mene zanima koliko smo sazreli po pitanju strateških financija zapravo. To je super pitanje i sigurno je jedna od stvari na koju sam ponosan u zadnjih godinu dana. Taj projekt je u biti krenuo još negdje krajem 2021. godine kad smo u biti prvi put računovodstvo krenuli raditi in-house. To je nekako temelj na kojem se gradi sve dalje. Tako smo na proljeće doveli našeg novog Head of Finance Vilima, čiji u biti glavni zadatak je bio upravo da se bavi strateškim financijama i da digne općenito naše financije na jedan novi level. I mislim da on skupa sa timom to i jako uspješno radi. Od hrpe stvari u biti koje su napravljene, ja bih izdvojio budžetiranje kao najvažniji za cijelu firmu. Evo, baš smo trenutno se aktivno bavimo time. Budžetiranje je u biti ključno jer prvi put u povijesti Q-a će svi odjeli imati priliku planirati budućnost. Tako da je to jako velika stvar. I u biti budžetiranje nam daje nekako mogućnost, ono je alat da se zapitamo prava pitanja u pravo vrijeme. Da se zapitamo neka pitanja danas, a ne za 6 mjeseci ili godinu dana, kad će možda biti prekasno za neke stvari. Tako da mislim da nam ide jako dobro i veselim se vidjeti rezultat. Odlično. Iako je ova kavica zapravo nekako se orijentiramo na sve što smo postigli tijekom ove godine, ako možeš otkriti malo neki sneak peek, šta nas se očekuje u sljedećoj? U sljedećoj godini koja je tu na vratima. Pa nismo nikad toliko puno se posvetili planiranju i promišljanju i analizama kao ove godine. Jako puno razmišljamo o sljedećoj godini i potrošili smo, ja bih rekao, možda doslovno 10 puta više sati nego godine prije, planirajući sljedeću. Tako da ne bi se htio podcijeniti s nekakvim sneak peekovima ovako površinski, nego ideja je da... Pa koliko si uspjela, da. Ideja je znači da ti i ja snimimo kavicu sa Sarom, koja će trajati možda malo duže, tako da ispričavam se, ako će biti malo preduga, ali pokušat ćemo stvarno napraviti jedan jako dobar, kvalitetan presjek kao i prošle godine, cijele sljedeće godine. Kavica izlazi 16.1. Tako je. Međutim, napravili smo još jedan korak dalje, a to je da smo ove godine preveli jedan dokument koji ima nekakvih 80-ak stranica, znači ozbiljan veliki dokument. Opet smo htjeli da on bude isto tako i vizualno atraktivan, da bude scrollable, da nije sad McKinsey style pa da hrpa ljudi koji su možda i mlađi, nema iskustva da kažu kako se sad to čita. Napravili smo znači dokument da smo stvarno vrlo detaljno, vrlo transparentno predstavili našu strategiju i viziju i ratni plan za sljedeću godinu.
Tako da, htio bi sve pozvati da 16.1. Pogledaju tu kavicu sa Sarom i da obrate pozornost na dokument koji ćemo dan kasnije izbaciti 17.1. gdje je na 80 stranica po prvi put u povijesti Q-a vrlo transparentno objašnjavamo koji su nekakvi problemi, izazovima s kojima se borimo, koji su nekakvi naši planovi, koji su targeti, koji su brojke koje imamo, koje su brojke koje želimo postići i to je prvi put da smo tom projektu toliko ozbiljno pristupili. Tako da evo, do 16.1. odnosno 17.1. dok ne izbacimo dokument, šutimo svi. Može. Ja se vama želim zapravo zahvaliti prvenstveno što ste gostovali, izdvojili vrijeme i sve ovo rekli, a onda zapravo na svemu što radite za Q, što se trudite iz godine u godinu, reflektirate se na stvari koje su bile bolje i lošije, tako da bi nazdravila za ovu i za sve one koje nam slijede. I naravno, gledateljima bi se zahvalila za gledanje i unaprijed zapravo zaželjela sretan Božić i sretnu Novu godinu. Živjeli! Sretan Božić i Novu godinu.